Ngizomfundisa le kaZulu uyikhulumela impishana ngombulampula lebuya likhona phesheya WhatsApp aswayilana nehistory yakho ukuthi awakwenze njani kuze kuqoqa kanje khona umfundisi wayanda le muntu sesimbita ngevangeli wakhuluma iqiniso wathi sesiyayibanga nje lento akuyona ngempela bathi ngithi ngamshiya ama-address ngithi wamambamba bathi wasitshena yonke into ukuthi konke lokho ngakho umthetho wakabani kunjani uthi-ke mina wake wabona umfundisi la ezweni lakini ofaka lothayo omhlophe ngalezi mbulambula uzothiwa ubeke izandla umuntu umuthi awuhle kathi khabekho wathi-ke bayese basebenzela izisu zasepitoli bahola nabo belungu into zenyama lezikhohlwa kodwa ukhale nje abayindawo futhi abakwazi ukuthi sivuniso ngathi mina wathi hayi ey'nsukwini ngizobuya ngizokwehlisa umfundisi uManjwele ozongena lakuyo ozokufundisa zonke izinto zasezulwini uzobe khuluma lekufundisa thina sisebenza ngomama enkonze kamoya mina ikhuluma ngomoya ngisebenzi ngokuthi ngaye esikoleni hayi ngikhululeka mina ngifuna uthanda ayiwa ngosi wathi-ke manje kuphelile kusasa-ke sengizofika kusasa ngikhiphe lesi sipho ngathi ngibone ngo-5:03 bakwethu kwasuka indlu kwasuka phezu kwelesihlahla ngathi indlu enkulu ithe mayila halfway ibheke ezulwini ngayibona sinamaphilisi yenza nje isuka la kimi hayi nami ngibaleka ngibhekile ngiyabona bekhona indawo yabona isihlathi ngaye ngafika khona ngibaleka ngiyekhishini umlungu ngaye ngahlaba ngethubane ngibaleka isuka leyo leti ezulwini ngathi ngibona yafike yangena lento namaphiko ngabaleka ngangena ekhishini ngakhala ngatshena umahlongo esasisebenza ngathi ngibona ukuthi yesu wathi awunakhona wathi hayi akabona ukuthi ngathi ngibona wathi akabona ukutheleza namanga ngathi ngibona wathi umlomo mina ngathi ngiyamtshela ngelongo kusasa ngiyala haleluya ngathi ngibona ngahlala phansi sengifuza buka ndilindele la haleluya amen waphela lapho ngalala mangivuka ekuseni ngivuka isandla esimhlophe esilight la sibambe la mangithi ngiyalalela mawuzi khunda le njenge washo bathi ngibiza ubhuti wami ngoba ngisebenza ubhuti omkhulu ngithi ngiyoshoza la ngibona isandla esimhlophe sibambe isigaxa lesi manje kodwa uma ngithi ngicela uthi uhlala impela sezobhalela ubaba uhlala kulela viki waphuphusa ezulwini sadlala ulayini no-31 emshayeni sadliwa saphela namhlanje izungu izonkulunkulu namhlanje izungitshela izandla akho sandlala kanti le nto thula kwakhona into ethula boshiwe ngathula kanti useyasikhiphile isikhathi lesi awukhona nje isiteshi laphela kwafika umgqibela angithi mangikhipha amavisi engadini uthothi le nto mangisukuma yabona izinso lezi kuhlangana yabona usho ukuthi kwabe inyama nje ngazenja manje ngisukuma ngenza sithi isikhathi mangingakubona nje wangibamba sekumzwa wami ngathi into fanele esiziba straight uyimanga ngalo uhamba uthema kumgqibelo Mati. Makhonise unanathi usiphilisiwe ngathula. Wafika isonto kwaqala umsombuluko. Angithi bengithiwa ngibehlela muze umuntu othiwa unesifuba. Okhona andone. Mapulakalo lesibili. Kuthe ngithole isihlalo. Ngathi mina washo ngathi khona inyama esuka la iwela la washo ngathi khona umuntu odangenze nje uzoba nemdlalo kodwa two yaqala lesihlalo lana ke emhlabeni bekuthi noma zi11 o'clock bese bekhona into ezimbiza eminyango bese ngiphuma ngicimezile bengikhathwa nje ngivukeke emphetheni ngicimezile bangibiza bangule ngemithi ngivukeke ngiyekhetheni
Vule bengilala ke bezongakhala amakhembe bavuke sebengishaya lapho bathi buyele endlini usubiza start yoshaya buyele bathi ngigijime nginje gijima aqale isikhathi umsangano lo uthe ngomgqibelo kade suze angisaphuze yakuvuma nje ngiphuze ngolunye uhlobo nje angokomba kukho ngoba mina amashayila njalo ke leyo namathayithi njalo ke Nesipini imali konke lenzayo ngisishe kanjani mfana eshaka imizwa akukhululi ngoba ucabanga ukuthi wakudlala wena amen abongosi nomuntu yokushaya abantu ngakini special kodwa wangavumi umsebenzi siyathi manginenyanga umuntu oshaya umuntu iyathemba ingozi wangeke ungibone inhlobo wangabona ukukhamba letafula if uJesu ngisawuthele ngakho kanti umuntu owenzayo Mami khona intombi yethu omakoti abathanda kithi ngoba wafaka isipanje ngivule nokukhona yabazalwane ngeke bangathandana konke bese kuthi ushaye ngempama ushaye into zonke wathola ukuvume usebenzisa phangavumi kanti uNkulunkulu ayibongosi base ngutshelele insizwa ngaqala ngutshele ubaba wami ethi ehambe esalazini ngakho ngusole baba bayishawama zamthandisa ngazi baba kase ngifaka ke ngiwini umfowethu abakhulana abantu bayasazambone yedwa kase ngiyawesaba ngathi ngiyidenda ilungile bazokushisa afushiswa ngakho thandaza ngakho wesaba mangathi nje ngedela hawu ngizothathelwa kodwa ngitshela iqiniso angizange usebenzise ngangwesaba awusebenzisa kanye sasilalele intombi zahlalela zonke inyanga yawazi ukuthi hayi amafutha abantu lawo hey amen hayi usathana sebenzayo haleluya amen utheke lapho ke wafika umgqibelo wayibalala uhlali balala hayi wayisonto walala utheke sonto bese umuntu nje wasethi asibone isihlahla kanti yenje sifanele njalo ngoba sisekhoneni besigubhu sakho njalo maso usebenze ngathi Lathi izingena manje 3 days ngaka nozilimi ayina 3 days ngathi yabona mina uNkulunkulu mangifuna ukukhuluma nomuntu angikhulume gcwele idami nenyama nekoma ayibongosi wathi cha ngathi nene wathi hayi ngokusiza ngizohamba ngoba la ngikhuluma nawe asingangena ngomsombuluko amen angena ngomsombuluko ngazilokudla kolesibili sengivile kabanjela bafowethu ngangivile azena lutho ayisena lutho baqala ukungisaba manje bathi mina ngizonikombisa sonke umuntu ozobaphuza utshwala la yakhola manje uthele ngolesibili ngo-12 manje ngivelelwa amandla ngithi angikwazi ukuziludla njengengizo kade seyi hayi manje ngizomphela amandla ngiphakathi kwamalozisi ngiyakhathela adlweyilwane yabona engathi ngizwa lapha kwami kanti yenze yabuya sefike mina nginalenta ngiyakhathala ngizwa la into engigcinezela ngithengizwa njengalapho esithatheni samalozisi yathizwe inkosi uJesu sengibuyile amen wathi ikhayithina sesibuyile ngizobuza ukuthi isigaxa sikhona ngathi inkosi isihambile idliso ngathi inkosi ihambile wathi umuntu makhanda ngathi inkosi uhambile wathi ke mana uqonda ngaqonda walalela angithi manje uyazi manje usulambile manje ngeke usaqeda ukufika lesithathu usuphelelwa manje athi yathi yazi ukuthi sengiyaqala manje ukutshena indaba gijima uyakishini uficelele intombazana ayibongosi amen wenze nje inkomisha yodwa ekhofi mahlelo bithi masiya ithi uthi mina yabona angisho yazi le nyonga labathi le manje impilo yethu yabona khona inyonga le ngaphakathi ngithi khona mase sothi uyafa yenye amuyiphuma la emphumeni lo ngiyayazi ngiyazi impilo leyo ngizulambe uthi lo mina hayi ukuthi manje yomile ngoba seyi2 days ukuphuzela manje yomile iyo le ngomkhathala isifuna ukuphuza gijima wenze inkomisha ekhofi amen amen ngakhithi ngicela kumahlomana ukuthi ngitholile amanzi ayiwathi benga alayitha kwabile masinya ngeze ikhofi thilubisi ngasho endlini
yathi funda manje uthandazo yabona noma abantu bengakholwa manje ukudla abonke wena nje usukholwa ufuna uthi inkosi siyabonga lokhu uzosipha khona manje funda manje awungacinyeziswa ngabonga ngedwa njengendlela abahlala phansi kahle enkosi asiyabonga inkosi kusesale sipho sona manje asiyabonga ngiyashisa athi wabuya manje kanti siphuzile ungilindele lapha kwesihlahla leyo ukuthi ayibongosi ngaya khona into engifika nje wathi usithonga ngathatha ngiphi badala sengiqala ukubeka inkonzo ke manje angithi uphilile manje usuzotyela ngisho ubaba wakho noma wakhe ngisho usuzotyela izizwe ukuthi umbonile sengikhiphile izifo ngomoya wena ujike futhi kusubunike umuthi kanti wena ngikhiphe ngomoya umoya ngikhiphe akho justice umoya lokhiphe lezikhathi umoya ukhiphe umsana manje uzophinde ungabaza ngathi inkosi kayo ngathi ngithukuthela ngathi inkosi kayo wathi lalela wathi mana-ke manje wathi yabona kinyoka leke uzothenga uzongakhela ibandla lami leqiniso njengopetros elizongena ezulwini uzolakha awuthandi yathanda uzongakhela ibandla lami leqiniso manje-ke uzothi uma ukwazilisa ukudla ukuze batshele abaphilidezi mhlawumbe inyoka leyo umele nokuseomunye kuwe njengoba usuphuzele nje isiphuza impilo yakho ayibongosi uthi noma usuzilisa ibandla batshele uma kwi-3 days angaphuzi lolu suku angaphuza manje phelela amandla besephuza angayikho aphuze nje nkomishi one ngelapha yethi yobe sephuzisa impilo le ngaphakathi ayibongosi ngathi inkosi ngiyezwa wathi ngathi mana-ke manje sengumeka inkosi ngithe ngibona waphuma isandla uyezwa lapho kwasaphuma isandla manje siyaphuma siza yini siphuma lapha phakathi siza yini simhlophe saphuma wathi yabona manje yabona ngetishe ezi-3 1 2 3 zingaphakathi ekuyibona manguveza hayi zingaphakathi uyakizwa zingaphakathi lezi tishe amen aleluya senzoqeda yabona amen ngingabuyi nje nginganibeka ngidala ayibongo wasethi uyabona lesengunikile ifa lakho ney'ngane zakho kanye nabayokuzwa bayokholwa ifa lasezulwini-ke manje wasekelane lesane ngibona wangihlinza lapho wathi inkonzo yokuthandaza kaningi langa noma ka-6 a day noma ka-10 so lowo ngiholo womoya sasistem nawo shaba istem ngaphakathi kwavala kwathiwa wani kwathiwa inkonzo yokusendla inkonzo yokuzila ukudla iyona le nkonzo esusa amanga iyona inkonzo esusa uthanda amadoda iyona inkonzo yokuzila ukudla ngisazongena iyona esusa nenzondo yonke into nongathembeki nje nokuthi nje uze nabafana ungasabathanda inkonzo yokuzila ukudla amen wayibeka basedla wathi waba ayibongosi ithe ukhuleka eyokuzilula ayibongosi wathi ngasentla wathi inkonzo yokuvuma izono kusukela useyingane ungakuntshontsha ushukela noma uzokholwa nizoyiqala ku-a usayintshontsha isente ekhaya usayintshontsha umbona usayintshontsha oma-olintshi emzini abantu ukhula kusukela ungaka wathi izono ziqalwa umuntu uma esekholwe engangale ntombazana lemntwana uyivule ososana bakubona bekona senazo ingangane qala wathi ujesu uqala la yebe yabona lokushukela la engaphakathi ezoshukela nemali obasentsho uthi ubhobho engaphakathi amen wathi-ke kumina-ke ngasedla kwaphela wathi inkonzo uze yokuvuma izono kwavala wasiyavala ayibongo wathi-ke kumina-ke uyazazi-ke ngizokukhumbuza uma usukhona ngizovele ngijike phakathi uzovuka zonke useyingane ngizokukhumbuza ngoba uzungena ezulwini unesononke ushukela ulala nanobhuti bakho neganga uthi lokho wayenza lokhu usathane uyiqale ngayo ingane ngoba usebenzela isihogo usathane akafuni umuntu ozoyizulwini wathi-ke uzovuma koshukela nenyama ekhaya nani konke uze ufike nje usuyindoda nje uzuthatha umakoti babantu ney'ntombi zabantu kwathi gcina usuyintshontsha khona inkomishi zomuntu ngangiyintshontshele ngayibulala kodwa wathi akudingi umuntu udle kanti isihogo umlilo lezinkomishi wathi umlilo wena ngizokunika imali ngizothenga izinto ey'philayo uma umuntu esekhona kudinga athenge istraight kodwa likho leli vangeli emhlabeni
ngathi mina ngiyezwa hayi-ke wapha wathi hhayi-ke sengizobuya-ke manje-ke uzokwenza nje uma uthola umfundiseni ebandla ngoba abafundisi abakhona ungabi nomoya umnika leli bhangela umnike ubusumuguqula khona umnike bese kuba umsebenzi kaNkulunkulu wathi akazi ibhayibheli ngathi cha wathi le ncwadi kuthiwa amajuda kuyona wathi uzothenga yona nalabafundisi engikhuluma ngabo ngiyivula bala nomuntu ukuthi awudlula nokuthi mina ngumoya othola la konke kula akukho ayikho incwadi emhlabeni efana nale wathi-ke usathane-ke uyigqibile le ncwadi abafundisi bakhuluma uwangala yikho ukuthi ukhona ungabi naqiniso ugqilazwe inyanga ugqilazwe odokotela bangene abangosi wathi-ke right-ke ngizobuya ngomsombuluko akasho ngoti la wathi ngizobuya-ke manje-ke sengizokunika amandla-ke manje sengiqedile sengibekile iy'nkonzo zonke ozozenza umuntu uzomzilisa ukudla umvumise izono umthandaza sekaningi ngelanga wathi ngithi amasonto abathandazi bayidlela abangeke kuthandaze ka-4 ebongosi athi cha kunjalo phela wathi-ke ivangeli lami leli udinga wakhe ibandla lami emhlabeni njengabapostoli opetros nopawulo wathi lokho kwakwenza upawulo yikho lokho kukhulu ebongosi wathi-ke ngomsombuluko sesiyaqeda aleluya ameni 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 ngavuka ngomsombuluko abathenga abafowethu utheke ngiyavuka mhlakhisha ufonake kwakhishwa one day konke lokugwayi konke ngiyavuka ekuseni ngivuka kanti ingqondo ithathiwe sengishintsho ngishingo ayibongosi ngavuka njengazuthi ngabona ntambama nje ngo-8 uthawu ngabona ngathi khona umuntu osuka la emahlombe mina wavula la wahamba ngithi mina ngimoyile umuntu ophumela bathi soqalile khona umuntu ophumela ibahlezi sonke la endlini ngathi cha ngimbonile ngimphumela bathi hhayi cha umdike wabo umuntu bakala ubukile usubona umuntu uhlezi la endlini sonke ngathi mina ngimbonile ngase ngiyabuza ngathi mina ngeke ngabuza nje ma ngibuya manje bathi buya ngahluphi kade sindaba ngithi angazi ukuthi ngibuyaphi ngeke ngaphuza bathi cha ngeke ngaye emashayeni bathi cha ngeke ngaphemba bathi cha ngathi kusukela namhlanje nakuphelile uNkulunkulu ungikhululile angisobuye ngisenza lutho